Langaan Kadang-kadang harus Dogita balut Yesus kasasalit korong moduni Asokoi Sinunong Kadang son diho Harus Dogita balut Yesus kasasalit korong moduni Aisoko iwa sinunod kadang ko tunggu Yesus nasobiho Aisoko iwa sinunod kadang ko tunggu Yesus nasobiho Kadang ko tunggu sendiri di Yesus. Senang suaban kumadati din sanan. Adi senang page ki. Ade. Oke. Oh. Mokot-sokot. Nama tadi lumi sopira mutanti bay na hoy. Minturug eh. Pengkurahot aswaw channel minturug ko amo. Oke, hilo design tiyo. Pasanong no pohot aswaw channel ka tumapik ko na di medila to di na pa kaswaban di bay no nga talian di sinding kumoiso nga talian DJ mokot-sokot kada kom pondo liho ko na mineselkom nga mokot-sokot ti matudi kasari gi aya your connection is unstable kadaw hilad so channel ay siya karantid dahay kanihab mo ilo nakanto kakuan ilo non takot PKPD daw lo lain wah kinadig eh buli na patimpunan oh ya din na pa nga makinangoto kapad angay sa kagusinding la pailalan na tumotan dulid ay haruhay oke harap-harap oke Ituang pemagunan Ogumu kawayan Ogumu pagumbangan Napanu karato
Tuhan memberi pakaian. Iti pamaglunan asaru osindualan asaru iko'y hadan napuno goritan menggori paghiduan singko tunong sambayan mo Tokianu amrikot no kumadi Yesus Kosiana no lisiri Yesus Awin santu malu omawi atagan Soy ako'y onggori To'y osindualan Soroho kasasari Yesus mangahap dia Oke, hampir ensanan ko nga oke gitu. Wah, kano misis atau kad isu ang sambayang. Inurahingan isong kerja sorga konsi kau udah suabon bayno kanu pahepati lamus ditit kaisisan da sumambayang suabon nunu na pahit away andahay nga asilit isa kago barakat montokot keposien rohani dahay sumbayang ko montok dot ensanan makikinongaw itimpu dot dendoh paingkuron na pot ay kinainan diolo nga may dahdat kari katipi ramutan ay sa kabaling kahangan gisambot asinan dati tamo dan dahay dat menomboros to kasoban ng pena tinasambayang dahay iswa ngaran Tuhan Yesus amen. Keinsan pemubura sakud sanong kaswabon kumadati ensanan konsiko kumad panghakan da kinarahingan tu hali piahdet ya dari dit ako piyo tumunud dat lain di kaswabon na bayno nga harono gi timpu-timpu kan teled mingkah kata bo itinapot lain dijih dat gunaan ko nga idu na ringgit mantadot harmatigyahit pukul 1 pagi sampai 7 pagi. Inagidit iti bulan di bayan nakita ko. Dalanda dimot ko piyo bo. Jadi iso kasanangan dat kaisisan dati dami susuab tu jimat. Kamun kud jimat. So harodila 2 ringgit. Jadi kamu pa nga insan na pa kasuabon nga 2 na ringgit. Insan to ko demagyambay 2 na ringgit to balanja. Piro-piro na linay dat 2 ringgit. Umbal ko dit. Kasuabon na bayno nga miningkah kata. Iyo nakantululot kendalanan nila bi. Mantad ko mingkah kata badirit iya diham undali na dit mined hilad Selcom tu ama mahal dega lain Selcom Selcom na po nga 5 ringgit 5 ringgit ay insan nga iya dinari bo hara timpu-timpu dat ay ilo piat murah nga ako ni ko semestinya dat ay sa masalah ki hara timpu-timpu daw ngono po di patapikad isuang kaposian nga ti kaposian nga iya di nakadaw hara timpu-timpu dati dat asanangan ikasusan ikasanangan ilo na dila tajuk dati lebay na narukutan awayaan iti kaisisan dati kaswabon minsuswab nga narukutan ni
kadang ned osonong piramutan, kadang ned amu. Okon na po kairi nga kolidasan no hot ay timba bawon dati pengkuro. Suway pondo hisiodop. Magisusuway tawayaan kan ditino diki. Ino po hisinding di kalimpupusan na di nga mantadat konsikahan production. Sumuang ko no po di YouTube mo intonggat ay tohipon na po hot konsikahan production ka marab na day sinding. Magugo mo ibay sinding gat dusun dair di ba? Ilot sinding dat harus andihon nga. Ilot nagi. Jangan lupa subscribe. Oke. Jadi puji Tuhan harap dat seneng ngodi gi ana di mokot sokot page te ko iloh di aswa channel. Panambarasan po dati bayno nga kita dati iswang dot Kisah Para Rasul 16 ayat kahapadam talu. Ori katan pum ayon to ko gisambot 40. Korikat na di timpu dat Paulus na po nga na korikat hilak kamuan dat Filipi. Paulus di Filipi. Ayat kumiso. Antakan na po di hari Sabat nga iyahay na po sinumaliwan dahil pintu gerbang ke bandar. Sinumusu iyahay diri di sanda bawang. Nakaruba iyahay sambayangan da tulun Yahudi. Hinggod naga na dahil ino po sambayangan ni di nga harod diri. Sera da miniri kau omonang kibor sehadit pira-pira kongonduan dat pentimong kahiri. Sangulun mantad di kongonduan di pinungaranan dat Ilidia. So kita ko daharat hilad DM1 da Lidia ngaran gitu kay lomoninso. Toko. O bulih ti mati ko mono Lidia dihilo kitab ngaran gitu. Hingga ino pa pinungaranan da Ilidia hindi nga hinoy kadaud mo kinangaw dahiri. Buru-buruan na pa di Lidia nga padagang ko kain ungu mantadet kota Tiatira. Hinggad isiya kadaw tinga sumambayang naging kinarahingan. Nung kaban na kinarahingan na ginawa di Lidia, gisambot isiya na po nga pinapakitoh dat ay korohian daw mentakit panambarasan di Paulus. Gisam dat isiya na pa nga napaju okon na ko isiyo nga miyampay na gidit paganakan daw. Sang kawalayan. Nga pobor sa di Lidia. So kira na pod tumanud do kayod pamusarahan. Iho na po tinga otapot kapit o tumbayaan kumakinarahingan. Kano may lawalay ko ka. Mantan ko mononsog tomo di Lidia. Gisom dot iyolo na paridi nga minonori mo dit pagangatan di Lidia. Ako ni mati ko insana na patulun nga orohian dat may iwalay wukon. Orohian ako yung moy. Haron na po hot kombolutan tay ko it sungkad-tukad hiris ang paping walay. Orohian need i komondat may ambalot, may sambol kadiwakon kit. Nga ako ni mati ko insana natulun nga orohian dumiagalidi. Sa kira na pod iyo nga orohian ako piyam may hiriwalay tulun nga okon ko'y gisombo makan. Ori ko to punday makan nga mangilag. Kano makan? Ay di osanonggot. Ay makan. Kano makan ka?
ay main po ako nakakano kuno di tino ka. Kani hapon nakakan. Buli ka di. Mangudut madiri ki. Kani hapon nakakano kuno di tino ka. Kumbala ko di hari Isnin. Hardi karajaon dahirin walay tulun. O ngayon ko na, pukul 10.20 menimpun. Korikot tadi di pukul 1. Kadidit isang ano di kinayunan. Ay, ako di rumihat ka. Ako di makan kasyo. Boros kang kuno pom, nakakan mantado kuno di tino. Nakakan mantado kuno di ay moy minediti ka. Hinggo di naminakan digin da buka piyo nga kaubasan digin di makandat o nga pukul 7 kaswabon tay ka pukul 8 mo. Pita nga daw kaakanan nagi nga pukul 12 pukul 1 nga irih na pakadi tambinay nga nakan mantadi daw ida nga daw mo. O biyay mantad demi nakan di kaswabon. Kamun po sampiring kaswabon sampiring da nga daw. Iti na po makanam amilod obian mo. Bobos kaming kayahan. Mangkano ko sampiring kaswabon. Mangkano ko sampiring kat pangontak ko da nga daw. Ay milo. Korikot na ang pukul 10 hom. Loson no. Haro nagi it. Obian mantad kaswabon makan. Obian na pitanga daw. Obian nagi idon sa dupon. Ay milori loson ko di. Nga orohian to kapia may ambalot nga korikot tit imakan mo. Paingkura piya nga haro himagyahi pok makan. Haro hi tayon lagi nga ko ngayon ko napakantad ihilod isay daw ko hit asaro may pagapon idi. Tok kung tayon nagid angatan lagi. Jadi yati kadaw nga ay okon ko insanan to ko orohian na maga nga tatulun da rumi kata iwalay. Haro na titulun dat haro na okon ko insanan na tulun orohian da ino pa iwalay nga rikoton da tulun. Irih pagi dat ay sakirad haratam balot datid it oko niko ay tutunan ko piyo nga pantang-pantangon to kayo bo. Right ka imeri ka to walay. Haro hi tigay tambalot tot. Ay orohian dat kono ka. Miya galol Lydia hello bo. Gisa mo maguno nga inukasyo. Maguno nga isyo katumbayan. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tumbayaan ka pod mo na patakod o tumbayaan kinarahingan kono may lawalay ka. Kamu na ba nga orohian na Lydia hilod ay paparikat tatulon na iwalay. Okon ko mantad ko okon ko insanan dati orohian dat mayri kata iwalay tulun. Okon nagi ko insanan ka daw hatulun orohian da paparikat tatulon da may iwalay daw. Ngon na pa na pausawa nga akon ko ay sana natulun orohian na papakan. Nga doho na po nga orohian ako na papakan. Papakan daw kon. Iyo di nga susan nga di ba no bogi. Kadang-kadang katagadan mo lohing mamalanja kano po. Umbal nundad mamalanja nundad mamalulugo. Teka harit tampinay mamalanja. Kadang-kadang katagadan nga di mo lahing gumu ko piya di dakon dat usin to papakan ko no powokon ka. Ino pagay panambarasan da tangolon di nga sa kiramiagal ko mamalanja to kung makan.
okon ko popokitod iati na pangaki haro. Nga haro ti komondet korohian. Iharot kepuasan de ginawa dati seira det kokitoh tokod di tongolun det ay puas makan. Kokito tokon po di tongolun do makan harohot selera de lo makan ongotood mogi rumo-rumo iya di iri korohian toko bo. Iyo nga rohian ko di. Nga ane ka di milad dondo mo. Nga sarohon na datid ina pa itulundat. Iyo nga tumbayaan ako ina pa itulundat. Orohian na papakan nga. Okon ko popok kito-kito. Okon ko popok kito kadaw. Dat isiyan po nga kiharo. Nga haroy ginawot yun di. Jadi ili dia tumbayaan ko na po kapiyad. Tumbayaan ko kinorohingan. Kano mo ililawalay ka. Iri ni kamuan kud okon ko insanan na tulun, okon ko insanan tokod orohian da mo iwalay wokon, okon nagi ko insanan toko orohian da papakan da wokon. Nga magi kukuin da okon po di kita nganak doon do tokod mangulud pinguludon. Ay ko 5 minit iyo po rumundo bakas kagoy walay kuro harga tanganak tok iri ni kan to kakuan dat wo kono po nga kobi dat hari kumon ay pati ngayaman ako di ngon song kedua at tulo no walay ka. Dari segi positif kada de malayo. Sekira na pod memang ga akaul to kono. Ino pa karikatan di tambalut to may diri nga iso no panuhuan kumadiad tok mga mas nga mas baganda walay buah kan ngonday dari segi positif lagi. Jadi sekira na pod iho lah ako ipo mo boras do kayo. Sekira na pod iho ko ngoyo ko walay do kayo. Tay ka magangat ko. Iyo por munda tambang o walay. Haro na po tanganak korotian to kayo ri. It ay say komunda ati ngayaman bo. O insanan to katinga nakawaya it komunda haro tanganak. Kapag irati-rati. Kumbala kud insan dit korok po itanak suway bagati mo lahing iti bo. Sekira na pod ay orohian kod oto o di tanak nunu na po nga manu patahako. Otumbay ko yati nga yun di. Jadi kung ngayon kadayom ipo ito nga putik-putik ka ipatong-patong ko ito nga putik nga bolyon nga nunu na po imilod kangambo dong tonga kusay bolyon. Jadi ing hopod gano po may kaday hopod no ri. Kotimung mo tidi nga sambalatak kot. Opo no imatu itong sampad o itomin. Pamain no po di tanak ko insan painsasad di irisirang. Ukabay mo tidit. Ihara tambalo terin bikat nga bujang pagkasi di ba pa bilang po. Ukabay nga atuk kabadi siya kaatuk nga isi. Atuk kasi ndo ko gitu. Iya pa di rumunda tambang matugarit na kita siyo. Nga haro himutiga ka piyahit. Iyo di piya tanganak mangar piya tanganak hirsuang. Akama si walay nga tahnian ada ko iyo dila nga iyo na po aya. Kadang-kadang kekapangan ngay may nantanganak ongulakan dadi da arul kaulok. Ngon nuna uludo mihadin da akito. Okon ka pinatam anak kito. Jadi mantok na po it kapag irati-rati tokod yun. Insan tadaw ko ngayon ko din na do kayo.
kada kau no kararaw inisyo ka pologosan no oratiani ribo kada punod ayo nong kolo tau nga atok di ayo no walay eh? Om mantadidim minay dia lo rikot dahil walay dili dia insan tadaw dadamot dahay domina dihirid walay sambayangan idi karuba na hay sangulo na tanduk kagu hinggad isiyo na pwede nga ikaw mo yun kailang mangintong roh patanong miyampay dit pangingintong daw inapandahit sanganuh daw nga harapan dapatan kamo na pwede nga borosan na pwede inapay patanong idi nga Nuriana Balantis inapay taukih daw nga Jeffrey Gumalang jadi mantadid dit pangingintong gi Rupiana Balantis inapanday pendapatan nga Jeffrey Gumalang nga kano komayandat agungu nakanto mo ipakintang ilo tu harapan dapatan kano pod hiti nga miyampay dat pangingintang idi tandu idi ino padi taukih daw memperoleh penghasilan besar agaya pendapatan kadi mo dapat kapiyang paingkuro kapiyang dakod pamusarahan nilat mangingintang mo nakambalot ako nakaboboras ako tambalot dit pira-pira tadaw di nakatalib sihat kapiya hit suang walay nga nga ako niya ko ay adventure bo pendapat na po siya iti na po sumakit nga ay sala da may rikati komanda tulon na kayo lang mangubat nga iya di kanto katumbayan nila la nga kayle may siya Adventist ay kasala kasyo tu hiri na po dihom sa kira na po kolingos ka pengkura da ko it imanapat kapiya akan na ka it sebab po Adventism akaw di iya di dito sa roda pengkukurad it no kadidom wala di hati nurani haro timpo kan makamangin bayat ako tinga sebagai sangulo na tulun bala ko mati mamusarod it may rikot tilot miyagal ko ilo mangingintong ngay lobi punod haro na po hit kapigagalan adi nila ng isay pengkuro iya mari ako mati ka iya amo siya satan nga amo na magakon gisambahirin nandadat ay bulayan nandat ako na po kapiyo magakunom ngon kumati pakintay ka sebagai tulun hari timpo dati dat ay kaimbulay lad iswang pamusarahan nga ina pa'y papisuay dati nga mongay kaamo irino ihoti nga harahit ginawa ko iyad di hara timpo dat orikot na po nakapiyag kasaraw nga nandad ako kuramati mo ipakintang ka nga na ba di pausaway lagi paingkukuran nandad pangamal parubatan tradisyonal nga kayo lumamangintang di man tubat ka hara atagakan dan nunununu may pakintong mangilad isay mini panakaw nga ako po nakumbal mo ipakintong la nga tumanod na po dit naway anda ko to nakumbal inapandahit mangintang idi nga ako ni ko papalapok kapid
ino pa imini pagano dit sinsoh no di nga Paulus piloh ka. Kani ko yodi. Kani ko ino pa imini panakakarabaw no di nga patin sungkad. Kani ko yodi. Kau basan na po dit ikay lumongintang di nga no kadilo. Ako ni katulun ko pia suway ti. Iyo kayo nga iti ka. Ihi rid sampa papinggawalay no. Ka iya di at kulo sisimbar di siya. Haro nagi ka anda hit. Papa kita diri mangkuk. Ho di kagyalo. Ho dia na isiyo ka. Di lanum otopot ko pia nga tumbayan ko ipagilitan dati ti hari haro ko ki pangalaman dat minairi katilo kamondat patanung tay ka ilot bomo pawang ahli nujum bobolian ana hari matu mangingintong gahitid ipagilitan dati gi kangam dari daharno pa ikailo intaan na lain da swabom osanong kamu segera pot osanong nga tok mana dati pati lombus ano po osanong ang pomumon na osanong lain da swab ka nga tumanon dapat inailaan da ko nga ay iti na po mangingintong yati nga mimanggat tulun-tulun na dirogon mo oratian ta ko iri ilan na dati sa kirpiad otapot tamilay siya popokito nga ilan ni dati da inapay kuwasa da gunaon di siya nga dan rogon oratian ta ko nga haro mo titimpo-timpo titong pinay labi pondotit karay titir komundo kalidasan kasihatan antakandot ang sihat ko tokom ologod tomodo borosot kada tokonod mo irikot miagal ko ilot mangubat o intutunan dot okon ko do minamangun kan kadati ilo na mati rumah sakit tapawayaan da kinorahingan dat sunduan da bay na momolingos ka nga suway mati ka peri sumakit iri na po nga boros dati sihat to ko sayra na po sumakit matay po tamo ang goriti torwol muimbulay no mati ginawod tok ako kuro kay lesyo mangubat ka man ponad unsubon na dit tambalot nun ay nakongoy kopi ako imutagyaho di gulom irin no lingasan ako kano po siya at antakan do sihat to ko suway to sorow antakan da sumakit suway to sorow nga ilo na matiot ay piro hot no kalo norukutan na awayaan dati lo antakan do sihat sumakit ikonsikahan ikasusahan ilo nlo komundat narukutan na awayaan jadi dasar na pakagutit komoyon dot tumano dahiti iti patanong nga kauntungan iyati nga sayra no po rumikot to kodit komon dati koy lumangubat ako'y kotoron ako kokodo so amanahak ipananahak no nga mantada on sikahan on sikaw kuno pod olingasan ki sa takat to pod ang hohopod ringgit ano'y padulian hatus pia harimangko'y ribu-ribu panahak ano padulian mantad ko no lingasan kolingos kamo kadised kolingos yung mati turogon ni gya irogon nga hari kuwasa dat ngono po dati iwala ilo kolingos kaamo to kurogon mati nga kayle mo molingos kayle papasakit kayle mo molingos nga ingatan na dati itinaporogonom ay okon ko kayle mo monsid osonong kaylo himati
may dati intang ailat hodi pati lambus. Ikomon kud koy lo popon sa tosonong nung kadhilo. Ino pahit mangingin tangi di tanud diolo tanud di Paulus it kinaruhangan. Dahil dahuri miampai domimboros iti na po tulun-tulun iti nga woyo pananu de kinarahingan hamba Allah yang maha tinggi. Iyolo na pala nga papabar kumado kayo ralan da keselamatan. Kamayan na po nga sanang yung matila kamayan di siya gi. Manguhup, iya di manguhup mo manut-tanud. Di ilan na manguhup ilo ka may papanganak. Manut-tanud diri dahuri miyampay moros-borosot iti na po tulun-tulun iti nga iyolo na po timpananu da kinarahingan. Papabar yolo dot ralan keselamatan. Kamu na pa itong pinay nga mana dati ingatan ilo matirogon nga kakikitanay na pa nga iya dimuhupi. Minta na po tanong nga iya dimuhup dia Paulus sa papabar at keselamatan. Nga right to pakorogon araat te ko oso nang iperbuatan di siya. Kaduduan na po nga mamarutum matulun. Miagal mati tulun. Yati kadaw nga kadang-kadang at rogon-rogon to kay oso nang kaboboyhon, oso nang perbuatan dati nga tujuan na po nga salom ngampu. Haro tamodon. Haro hit giginawoon dati papakitan oso nang to kono gi. Oso nang wando nga pakianunin na dati dati dat ginawoon. Hinggo pot mau tidak mau patakon po ditulun. Jadi lebih kurang nga iya di na irogan di bo. Mila momolingos tapat timoti mila momolingos nga tujuan po nga mamaratu. Pengkukurad momolingos nga mamaratu. Sorohan pogi pero linaid no sumakit. Minsan bayang ko, momoloho ko masitar. Hindi pastor, momoloho ko Pastor Erwin Karaw may panambayang. O Pastor Malik to, Pastor Sinio. Lohon, santabi masitar. Pastor Esinchong, ay olingasan. O ngay ko na diri ko tahirid imangubat. O matidi milod podo-pondot nga duo tuwong ka. Kolingasay. Hingga po tumbayaan ko kinarahingan. Tumbayaan ko pa kinarahingan kamu. Pero namini panambayang dia nangurapan ngay ko. Koy olingasan. Insan ko na di bobolian sambayang ngay kolingasay. Tumbayaan ko pa kinarahingan. Kamano po nga osanong itamo doon nga gaduduo osanong kaarata perbuatan dorogon mamaratu na dati. Jadi ilo tanduan dudho dilo kamu sagusadat ilo na pati papabar boros kinarahingan ilo ni hamba Allah yang maha tinggi ka. Nung kadi di Paulus. Ino pa imanut tanu di tandu di dihirid dahuri diolo nga silinay dat piro-piro tadaw. Kon karuruhay piro-piro tadaw. Gisamba Paulus na pwede nga di kotoron. Di siya kotoron dat iya Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Yo dadi di mogobi nga atapot na po nga gangguan ni. Piro-piro tadaw manutano diri dahurin yolo na hamba Allah yang maha tinggi papabarilot kabar keselamatan. Kapasay na di Paulus. No kadisyo di. Taingud mo ti Paulus.
Miempay ngaran di Yesus Kristus menuhu aku dia sumoliwan manta di tandu ilo ka. Ina padihit roh hidinga sinumoliwan. Oroy tan padi kopiad ay mia galilo gi. Dati insalawon dat isuang ke pelayanan nga koki kitanay na po nga ilo piat atumbayaan da kinorohingan ilo suma po kinorohingan nga muhu pimo ti dati da sumono. Kombal kawi dat yati sebagai tulun Adventist. Tambalot da ko okon ka Adventist. Sayra na pumimpanaw ko. Isiyo nagi ipopaw mumot Adventist mo ti siya timpaing kampoing ka. Naharoy gay monopot ka piyo mo. Kumbala ko insan dat antakan pa di nga magihumbot practical. Tiyanan practical. Ino pa dihit. Tiyanan practical di nga 6 hari bekerja termasuk hari Sabat. Nga ino pa itambalot ko di mantadoranaw. Isiyan nagi maguguluh dat paing kukuron na di tituan dat mo ti di silo kumarajad hari Sabtu kasyo. O sanongin dat it monapat ako pwede yun di. Nga hara iti tambalot dati dat miagalilot hodid ilo tanduan do ilo. Manguhup kada nga imanguhup ako kitanan. Nga otopot na po nga mangumang-umang ima. Ipaparutum na dati. No kadi Paulus. Miyampay ngaran di Yesus. Manuhu ako dos sumuliwan mantadin na tanduin do ka. Milo di dati kamondat inapahit may pagantob. May pagompuang kapalayanan. To karon mo ti rorogon dat miyampay di siyo. Ilo nadalat cabaran-cabaran ngay dat. Ilo nalat no kalat tulo panambarasan to ko. Ilo nalat narukutan nawayaan. Miagal dadi di naik na pelajaran ay. Nga boleh ka sambungan. Sambungan ko pa lagi. Isay na po ako inarikot jadwal urusan-urusan te ka buru-buruan na tumangkiad na po. Okay? Jadi mantadi di sayra na po dat ay ino po dihit tandu idi nga ay so na di harapan na kamon na mangingintong tu nakasaliwan na di rogon dahiri. Ino po dihit tuan daw di nga ay so di pendapatan. Mantad ke ay so di pendapatan diolo. May na di diolo tangkap po i Paulus isilas. Ni diolo po taguah nga di penguasa. Igitay na di dat mina dihiri wawoyoon nga dihiri kota idi. Miyampay dat laporan na po di diolo nga iti na patulun iti nga may pangacaw iti kota dati. Kakuhaan po nga ilo na po tihom tulun Yahudi. Monomboros na gyolo dat ay kaubasanan na tinaruh diolo. Dahinggad ihati na po sebagai tulun da room nga amilam monarimo tumanod di panudukan diolo. Akon na po kairi nga itulun na kagumuan nga sumapagi kadaw do Paulus di Silas. Hingga padid ino padi wawoyoon nga dihirid kota idi nga numandilo suhud may ko hurako ilo rasuk diolo numandilo inggorito menderah urako rasuk menderah mereka derah Paulus isilas nuga dilo menderah da dusunah sayra na pod impiroh na dilo dan numan inggorito ngoyo na dilo di patamo dilo gilan kadaw. Sayra na po nakarikot na hilagilan nga ino po hit
sinuhu demi tamong di lodi nga iwoyoon di gilan ketua penjara. Song kuruh nang kuot ay pantatamong di lo song pengkukurohot ay ketat di pantamangan kumadiolo. Kana pod hitinga ayat 24 mantad ko ino pa'y panuhuan nga tamangan ko piyo Paulus di Silas. Iyo Paulus na padi di Silas nga numan paswanga dahil gilan ihirit tanga. Sekira na pod haro 5 bilik ko gilan ihiri bilik ko kumutalu. Kamu na po nga sopiduo hot miyang paping. Hirit tanga. Okon numan paswanga dahil hirit tanga gilan dahil hirit tanga nga ino pa igakod diolo nga numan kagasay teko numan paswango ihiri komondet hariti komondet pasungan iti no pasungan iti nga haron jadi gari do bay no bogi i kayu dan numan wonsoyo numa ikiluang ino pa iluang iti nga hiri ne paswangan di gakod. Jadi mamanaw ko nga ami lo. Tu mitonggoy. Pasungan. Kamu po, hipoin tangawo po, may po kurungayo gakod. Ikaw mo pasungan kadilo. Nga hinggo di, pikiro-kiro pitangatuong, Paulus isila sumambayang, o kono ka sumambayang nga, monondig yulo. Monondig yulo, ino padihit, nungogil ngay dahiri, nga korongaw yulo. Dat sambayang ipuji-pujian da Paulus di Silas. 2:26. Kisah 16 ayat 26. Nga sigog kano po kasilih nohot gempa bumi di Koronob. Ologo da tangus. Inado ko nga ologo da tangus ka. Pada adi hiti nga iyo madi rumah sam. Gisambo na padihit. Pagiramut-ramutan di gilani di nga atok. Oguyo. Timpo di kaukab na di ngay o insana na totobon ikogos diolo nga nungaydo. To kaswayanan ni ko piyogi. Pontangus santab na padiwayaan nga naukab ikogos nga naido. Ayat kaduna ko dam turo. Sayra na po napasikit wayo ang gilan di mantada-tada pon. Kau kita siyad sa ngingukab no ngay di gilan kodongo siyo higayang dangol daw. Kumiros dadi siyo. Tu osoro no pa siyo nga ino pa di tahanan nga nongogil nga minagidu. Ayat doon ko damualo nga pomogya ki Paulus kano po siyo kada kiros ka. Kada kiros tu insanan no payahay nga hinod diti kasyo. Tokoy. Iyo no pa dadi nakagil gi. Nakaido mundorang tako po. Tumangkus magidu gi. Insanan ni hay nga hiti kasyo. Ino pa dihi wayo ang dagilani di nga ay pakyano hisiyo hadat pamabang. Panangko siya minesuang miyampay dot ay otongob. Kahundo kisiyad itaguangan di Paulus isilas. Angatay siya hiyo Paulus isilas ay risaliwan nung kadis siya di. Tuan-tuan nuno na kuit apatut tapuan sayan ko. Dot moy dat iho na po nga salamat. Simbar di
Sumbar dialog ketumbayan kumakinorohingan, iya asalamat ko, iya nagi sangkawalayan ko. Hirino dat may na dilo pabaray siyo, do boros kinorohingan. Santab na pa'y harat tulo na hiriwalay daw. Antakan nagidi, ino pa dihit, wayo ang dagilan ni di nga, numan nga di siya ubatay. Nubatan di siya hiyo, Paulus di Silas. Ito numan nga ingorito, may iduraso ko, numan kanto pinsaputay lologi. Numan di siya udasay, ison tabit, inongo suhat. Akan na ko iri nga, minagi paju nga isang kawalayan. Igi tayo na didit, wayo ang dagilan yun la didit, minadiriwalay, pinapo numan ngay pakano, pinakan, ataod to mo di siyo, dat isiyo, sang kawalayan nilo, nga nasilid atumbayaan, kumakinorohingan. Atok. Intaan no pa di lo sarita ki. Maguhang ako kinorohingan na sumuan mo. Iho na po, mumbala ko na dahari ginaw kong maguhang. Sama ada sumakit to ko, haro tumongkiad. Iti kantakan na po magunan na timpudan do. Ilo na daw paguhangan. Nukuro. Nukuro to, haro di gisambo ilo awayaan nila tulong-tulong na kinorohingan di laid. Nukuro dan da to ay sa to kito dati. Ato ko po di, haro, kano po dati kay haro, ibarakat hari pantaman kinorenga, ato po tidak haro. Nga, ino po dati sebagai tulun ko basanan nga, manuh to ko dako kita, haro tiolo ko piyad it, o kito awayaan ko piyad ipagilitan dati. Haro nagi ipagilitan dati di PM. Paingkan awayaan ko isuang kat ay tindalanan na koposyon. Haro hikopyo, nga suhay padahanad, haro kopyo o kito dati tiulo. So kira miyagal ka haro tumungkiad. Tok ngoyo na po di sisiko sidin sambayangay kapasi. Hari oswang gorogon. Ngayon na po di Elvin Gunib sambayangay. Isu ang aran na kinoroy Tuhan Yesus Kristus. Pagidu. Tok. Ang kapuro gaga po magidu irogon. Miyagal dadid di. Iya diday ginawa to ko. Iyo nga iya di. Kadang-kadang maguhang ako mangko. Sirad auruan dat miyagal ko. Ipe sakit ta tangaraat. Auruan da kukulan. Orwalan da nipon. Orwalan da tiyan. Nga mimbulay ni ginawad. Kakito kabasa takulot it nawayaan nila panano de kinarahingan daylight gi. Iyo no po mimbulay ni ginawa kong maguhang. No kuro diti Tuhan do bay na to ay sa tiolo kano ginawa ko. To koy haro na padadi ko piya tiolo ay atumayaan ako dat. To tumitik ngay to kono pod gumirot gi. Haro pialot miyagal ko ilot abasa dati awayaan nilot panano de kinarahingan daylight. Ako nagiminta lang ito hotot nga nakurga di tibay na to aiso ka. Ilo na dadahol paguhangan mo. Nga ngon na pamando pausaho ito digi. Ano di kori kata iman dati lo iman di lo de soro ko. Iyo na po iya dito soro ko la. Sira na pod haro na day paguhangan kud kumakinarahingan no kuro di tu iati kaki. Haron day paguhangan ko nga. Sorohan ko na kago nga. Ay. Kanto ko iyo loot. Ako riko titi iman kud miya galilo diolo. Iyo di dahot ta soro la. Isay po di korikot.
Intangan to kano po yo Paulus di Silas. Gisambot pinsaputan. Milo no mo kumon ng pinsaputan lo bo. Do asuhat ngay pagindet mereka didera kaki. Paingkuragati kumon na mondera. Dondo na po moy kanagi igit tot harana po itongon di basik ko ta sumandak nganuk igitay po pendaraan seksual na kamo yun. Nagiit so nang iti kamon na pendaraan na timpubay na bagi. Tidak semestinya pimpabagan no. Harangay kamon na pendaraan mental. Ipi kapurimanan nga milongan kamon da doraon. Nga intangan to kano po memang pendaraan fisikal lo dilo gisambot sera na pod ay nangatan dit wayo ondot gilan nga may ngay siya udasay ino nga suhat kamon po nga pensuang nga ngay lo pendaraan fisikal sa kira na pag gisambo iloon to ko kaano kasari to ko gumirot okon patay di ko o girot to mo di iman di logi. Iyo no po gitam maguhang na dakinorhengan no kurug aditi tu iya nga o kita hilopan pendaraan ilo ko ingarita na away andi logi. Asan saban no po maguhang no kuro. Ay kapintata nga it iman kulo iman di lo. Hiti no po dahay tu asarod ay salatirik. Ay so nagilatirik nga tok ano gigina momopol gi ay so lain ay so waig tako po pinsaputan ay so nagiot pangakan nga kan dati tokoy jadi komon ngo no padi imbulay ay kapig ay so paguhangan to ko kumakinorohingan no kuro iati nga ay korikotilot ay orikotilo iman diolo nga tumbaya ano ko makikinangaw no po DM mo tok itindalanon I will go to ko na nga rumikot dalo imando Paulus di Silas paing kukuro na po ipanginggari tanda awayaan nga ano hidiolo da tumuguang buras na po di Paulus impiro hakunod ay beberapa kali saya karam di lautan kaki it nuridit di abobaki sa kayon pati lang musid agirat impiro handaman inggorito pati lang musid agirat ina pa panambarasan dati din ang katalib pinimbigadan ni siyo tungag pamanaw di ba no pininsaputan gilo po ngay pati lang musid agirat jadi iati itong pinaingay ay makikinango do sa abon na bay no. Ako po mo nambora sila ko mo na manginggorit. Nga ina pa i-aray dati nga iti nagit pagyambolutan. Iti pagyambolutan dati kaboborosan dati sa kira i-group WhatsApp i-post dati ilo nagi kabubog dati nga kapuriman to kanod apurimanan na dati gisom na dihinggahi iman dati. Pagangatan na po dilo kaswabon na bay na nga. Ato ko po kori ko tilo kamondot panginggoritan dat naway andok Paulus, naway anda Silas. Dondo to ko na dadi timintorining. Nuno na pa'y awayaan dati datimpo dondo. Nga mintarin ilo na lo pintariningan to ko lo bo. Kawaya to kodit kapurimanan dat toinsok nga irini sorohan natin o duyadit iti no ponorining dohoti ka ato kula tunturo ato kul tunturo nga ay o duya mo tid ato kula tuluhit ti kago ka kombalat dikacewa kan mimbulay ni ginawa natin o tumbayaan ako pintariningan natin harapay kakacewaan da lobby kagayo ko iti ka loson to ko dondo haraw patakan nun loson to ko no po mimbulay ni ginawad
o tumbayaan ako timpud orikot. Harondot kantakan do loson nga ay sotakan nun. Sumakit to corona do. Ngono di po ko ito lo corona gi. Sumakit to ko corona do. Iso numoti kaguhot ipagangatan kumadati. Popoingat kumadati timpud orikot harapoy sakit to lobi. Kosusa koy lot it harondon do. Yun di badilo bagi. Jadi sentop no di away andati da timpud do. Nga ilo nulo komondot no rukutan na away anda ko po siyan dati. Paing kuhuran na po hit pintariningan da korikot kumadati it pinsingumbalan da korikot kumadati nga sorohon na dati haro po kantit lobi kagayo ko iri ilo nalot milod poposuni dat kagarason do iman dati sakira na pod milo poposuni kagarason dat suma po corona hi vaksin ilo kantakan da rumikot kumadati nga iya dihi kadaw moy dat kagu na pod karuba takod dit pagumbalan di lobi kagayo. Nakasadya to kono, nakatarining to kono. Jadi ay si paguhangan dati embulayan ko pia. Haro pia day ginaud no kuroy Tuhan tu ioti ka. Nga ngon to kono po intang ay pia galon to kono na wayan diolo. Kamuan na po nga yati na po titimpu dandahom itimpu to ko dat mintarining ipopondar sekira walay nga mumunsay itimpu to kano gi mumunsay do walay apo oyon apo milad iyon nun sayra nandet karuba takod dit pagumbalan da tangagayo nga hiri nod iyati no po nga nakasadya to kano puji Tuhan ananaro apo mo tidak naik ladiman ko piyo nga pahilon to kano po lagi haro podat limo pada ayat kung sikaw dag pinagampayan dati dat insan po kasuabon bay na hom agumo na po awayaan dati ti nga manto ko na po poson diho kumakinarahingan haron na po hot ano po ilanong pa yung kurangay nga katumbayan tapod isiyo na imila dati pagandasan imila manguhup dati sera dat iswang gatimpu-timpu iyati na po nga aporlo to kolot pangupan di siya. Umulan ngiti magisusuay atapuri mana tawiri mo letos sinuan kadakato haruson lihon haruson lihon no ditambalo Yesus kasastari korongong ay soko ira sinulong kadang katong Yesus nagsolihon. Ano misis at takod iso ang sampayang? Kinurahingan abantog iso ang kerajaan sorga, kasuabon ni Baino, konsikaw kumadia, mantadot, panamarasan inaway andahay, hinggo dat kanu do papagirot dahad iso ang katumbayaan, nagi papaunda dahay da tumugwang gat kantakan dit, agayo imilod mumaguyo dat kapasian rohani dahay. Pagumo kalomokon dahay, mantad na dit, kaboboyhon dahay sebagai tulun may nehay uhupay dan nununan na pahit arubaan dahay nga pati lambu sehat o girot ang magano dat pemuhandaman dan nunun na pahit abantalan dahay nga iso it kanu dat papasadia dahay dat tumagwang gat timpu-timpu do rekod
di lobi kagat moy dahadat itinapot iman rohani dahay nga kanu dat tumuguang kakantakan dit serat orikot kasuabon dabay na Tuhan sumbayang kud mantok kainsanan makikinangaw kainggeritan maya dat kalidasan datinan nga mayno parikata ilisinu manhak na kalingasan tutuduk mentok dielo gisa mo kapuriman dahil asimbayan milo padan gunaan ud iswang na palayanan pengka nagi iswang kolomokon dat arohani nga insa samaday na ginaw dielo may dat insan timpu nga kapag isampuro kagoy head oto odot ay isa o panumbayaan kumadya o gumuno po ralandat kaposian di away andahay kasinduol ikagaton dahay kainggoritan nga porikoton dahay kumadya may nehay uhupay moy dot nuno na pay abantalan dahay nga potilambus nehay o samokom ogirat kumadya kung sikaw tu hinakam mga hakalang dahay tadadubay no iti naman dahay porikoto kumadya iswa ngaran di Jesus amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati dot kasuaban bay na hom puji Tuhan mumaaw na di pamagunan ay lanom araw masami lebay na okay nga ila talo nilo nga iyon at tikaposiyon dati tu kadanggot kay rakto ko kadang mihad kadanggot kodok orwalan talon nga ili haro magadaw haro rumasam haro atuong haro anaaw hinako po kapiro ba takot kasuaban na suwap